Unit Satuan Tugas Yonsipul 8 Sakti Mandraguna. Acara penerimaan Yonsipul 8 Sakti Mandraguna rangka tugas operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Malaysia di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. You are not already, he an outlaw, getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah, they gon' remember mine. Yeah, we let them say what they gon' say about us. That ain't nothing, I ain't bothered, not a problem. Haters hate, another day in dollar. Keep your money, rather have you pay the homage. Delay the profit, we gon' free. Telah berhasil merayakan beberapa prestasi, antara lain berhasil melaksanakan patroli di 3.301 patok perbatasan Indonesia Malaysia, serta membangun tempat produksi garam karya, pembangunan tempat ibadah, dan pembangunan tubuh Indonesia Malaysia. Dengan selesainya tugas operasi ini, saya perintahkan kepada Dandim Yonsipul 8 Sakti Mandraguna agar mengecek kembali kondisi personil dan material yang digunakan selama penugasan. Yakinkan bahwa semua dalam kondisi lengkap dan baik. Remember my name. Yeah. Now I was born of the fire, sworn to a higher code. Get lighter up, lit, bit out the entire code.